ngay wiya yang ngay tigri sena taman liban bigat piya ngay shola kitin pedan na wala masiluna ifalok na kung hindi kat may siyak sila siya pa kumin not mes sherry would nakitabdak tin bel may sili mo wigat changan tigin trust ko wala lang tigin trust ko wala lang la Mr. Lipan tigin siya na lash ke ashin galatari kitabdak tin bel para kada siya feed ko kusin bel kus pero wigat chan tin bel ta ano bel nakiwa tapos hindi masingan like yeah ko share yeah Kim na Charlie tamil osalik osamu brother how are you go and assume Tawaliban at go yeah Tawaliban Gawna. much better itlal ano no okok ikaw na sa tamil salik sinen Georgia Alaikum salim. nakatamal take interest ko team bell Kim nega Charlie na kung uso ko ka programa kum na malum Ifa kung ana wo lumom ke or masa na How much you Ewan which test kit. Tawaliban lang I beg the differ Tingin siya mo lang, kaya wansum. Ilo kaya Ashtoman, kita mo tayo kitin bel. Katapanal take interest ko. Na kita mo tayo wek. Like or share. Ako binwikat. Parang. Oh, namasip eh. Dali kung sumnig Roku, Finash Smart TV sila ito, sumnig Roku, ka Apple TV, ka Amazon Fire TV. Na mana kung liye Facebook, kung may liye pa ka TV duman. I think kasi was our 65-inch TV na ito E alle kung may liye, alle kalim ka, alle kalim di kita, 65-inch TV sa Bandung. Pangan, Roku. Alright, namo, bitlula dawak. Nagos sa mas, ngayon ang nagagos liya ngayon, namnas, like ye, ko share ye. Ashvin in California. Tiknise na, Ashvin in Kent, Washington. Let me liban, Ashvin in San Antonio.
Texas. Na tigin just go to my patagoy. Ito ko Kent mo. Nakikus tapan sa amin ka eh. Okay, casting call. Ang kita mo de gulige Facebook lashan. The Facebook website lashan. Nagoslikat live stream na website lashan pe. Ash second lol because delays eh. Na pang tamal ke website lashan. Akin na revolution liye. Oh, kung pang mga kumayaskim siya niya. Weak saying pa. Oops. Wrong tab. Let's go share that tab again. Men, kita dawak. Una. All right. Mapang mga kumayaskim siya niya. Casting call 21-22 pa nga 22-23 tignisan na enal sa mga files description na wala din printer friendly now when you guys jingle in August Lynn singaw lamay gosh Art na game tawag yun. Nagsigawan ko kasi May June July August ay pangay week sa mga kumayaskim siya pangabay nakslash kan gus lila kat display castinggold.com na kung gawin sumbe liye mga nakfashingan castinggold.com nakamo pela pangay kaingle nakite fashionabit kaya so may nanak ko program lasha hindi na au ikasnisingal siya 7-Eleven Mr. Emerson Lenchu Pinecombe Finan Reno na Mr. Galwood Ligeksa kamtabit na nila ila loan nice na betana sila la Kisendria okay go tamle mekat daw ke Kami tawag. all right stand by
All right, kay wala si was kaywa kulo ke ashlosan lo ke mullash kaywa o ye kayinge nga teknisen na walang Mr. Lipan Wiley. Ilos teknisen Lashfin Kent, Washington, nga Ashfinan California, Mr. Lipan Lashfinan San Antonio, Texas. Na mittiges värsta meitä, fallen gespikat akfashiklands up saying it, so malin got panan got sunna yolin siyakla, ay siya tiknisena, then kashikat ke proini kesa singan, sunna lamishali pa nilang tago, akfashishami kesa sinakastasyon ke proklamasyon. Natiknisena, fingakan siya kumin kashikat, siya katagilasyo, sa fast na bit. Ay, gulaman labi kayo na siwas na kayo ba? Kayo na lun lomo. Tamlin sirle minister di. Nangayak fast ship proy lash ni gesta ta kayo ni lasha kat ta kayo ni proy. Olim God lash, baba ta mars, semata check na matagit John Loming ngay taliye kat may fin fesing. Kat kina orela pa siya ke pesing na siya kaksak lash ke mo lash ke kom silbe filia mo lash na ke sun belain sing. Ke ma pes ma kom glace ka di ke bakin se uye kat ko flower la. Metli ki pena kat fash na met ke ma kunesh ke kasing. Kat ke na malalap ta mo lash rek malash ay main se wo na yimatom panang kat siyak sun. Kuminaknas na siyensiyas, es laliki kota na si mama eta kota lusyong en lom. In magat faka ko in maanin siyas may takaliki alas. Urik makin ka din kan faka kas matalom ay na kinalom. Tia kita alas sa wangin may ngayaros kung fin tia wikat. Ngon matalom in kolkat na kayo ay wilalos sa ma tunin ben wikat ke ko singe. Sang begalim lomin talak matanin sielos na kaywa. Katina siya kesh makaya na katisamalos na kaywa sa mamatay na sir lalos, matayin manas lalos, kaylos sa mga 4 arsyeneng yung arsyin mea, kaya na siya nilos arswe, ilos sa manikun insukom lem gatlash, po minkain kapsalos siya kaya kalem niya kolom na selos. Orik magin may kalansak lumin sa palik na yen makumkina na ke. Kas lumin kain fala na kinalum ke kosinge. Kat parayo inge kinin. Wen kulano tum sa lem large Jesus Christ. Amen. Pangayon kula. Kulang malap tiginis ke proy. Ale takle wo mo siya klasha katlal fungi mo kat nalan nasgan halal fungi proy. Kat le long proy lash. Ilong silal kat kaksha kanal. Ay we met lash ke kashin kol. Tamlay shirle. Tigin triskal tigin siya na in paim met na kayo lash ko siya. Met ma ito cash ko siya. Met lash finen ko siya. Met mamta siya inen ko siya. Kadis pelching in kakshakin kat ke. Mo lash na kayo. Ulang malap ke Ashlo wospe met matago kat akalin gum ke pelching kat fin truck mo manago mo ma fracture wena kishin proilal tiknisyan na in sang gaskat na ke wala na ka fin truck yok lan kat na shishkai sinagay gas na utuf pa kada long example si fe na ke week na phone si magatasyon na ke ini ko ke kai sheer force ke week na in fel lan mo ke pain met na kayo ke pelching in kaksaking gat kadale suyo malap ke Ashlan met na kayo pange finchak pelan kasing gola da kadin tu lane akas makinye kai sie met lat finen ko shake mun mapat pat ko langkalan ulang yok lan gat na shesh kai sie kadina ko lang ke mai fasik me
at no phone no long tari lai aslin nanan kasi ito malutut na masingin arna kalimi pe golf pa significant keyword si pa kada long ke wit na point in na mayat na gangon katita pela alas mitlas wang lepe ke pelchinga ar kata ina na kadinis pelchinga inakulin met na kayo ko show lot ma aspeke pelin Asher Lalos but matawag kira former Vice President Pastor Papa Joshua George and Nanti Lise ayun la kashin kolin ala aklin go was ke makusas ke proilashin we go was God Papa Joshua Chie me met klein stap ma alle patok pe en las eversen el roke molal ke dusin molal na phone ronge siak lein au la klipuyasne ke kashin kolin naklen we akfala ke molal ke makatel sang na sil na fashion na ke elisel ke pe foto to songa lie pe pok masimarik finan Clarksville Tennessee tamlel Arnold Saligele klik natal show lal at lie pela alle yo pos show ma mtapeke kukushe sie bangan tamil chele tignisena cousin large restos edition rapid pe katalle aklen pe show singan Royal Large Pain Wikos ne luf Nathaniel Welle el pang lape Royal Large we talik natin na phone ka wak show kat we be papasit mark mawang lepe finan ko sa ingin isyo el Mauricio pe kashin call tu leng klan sap kya ko klan kat pel na kayo siya makadara yok pa pro ke metlas finan ko sa aro when pro lal tiknisyan na in aklen pe metlas ka siya las mamta ke pelinasyor ko manaslalos kat we pe pro ke kat enina na pangasiya ma met klan sap ka lal fungi in klan sap man kat pa pro singe kadikas ta benat sin met na kayo fin ma art ma ko uske kadin pro ke tamil chele la pe prayer request lines ko ko leva academia ipsingan ta ingen na ke awla met last nge kashin ko nin si baklen met na kayo ma a show ma ke pang na fletch ma ka del rela na si uske pelsinga pro last we goes ingena kada flokle nero tamil share le in matawag program la si met ko la ke tik interest ka le tagain pat le cover once it asta tarak ta fin pat le kada fa cover ingena kat som civil pine met na kaywa kulo kaksin gat ke mo la na kaywa siya fa to in long pe telecasting pine kom ma na kaywa ma yak frashia nge kat fin sa mo ngan gading us enikas kashin na kaywa kadinan le fungyang na ke muliti ko kasin mo ma effect na siya kadin de long mo gana kadin de porong mo gana kadinan le ha ko smate e mo kan gasla kasin mo lo kaksin gat pine kom met na kaywa last fineng ko siya tamil chelle All right. Liban glamalap. Mitligat fast na meta. Kanala long se akilin ko sa ko flia pa siya was nga kat safler Mr. Calvin Likeksa kasual Nemina vinen Honolulu. Nemina ikaw na assume kulagam tagawi ka tiyangan. Lorna Larry vinen Kent Washington. Lorna ikaw na assume Nepeli se Isaac paingkom kulagam tagawi ka tiyango yakan.
Tamle Lawson, Finan Honolulu, Longland with Sarar, ikaw ube na inwalil sa inge, ikaw ube na sum tamle, kilokas luman. Na Yvonne Aluka, Pinecombe, ikaw na sum kulakam tagawil ka tiyang uyakaan, ayebe Erlinda Iso, akaykum, ke makusashkel, kulak support lobel na kaywan, ngayon i-spell sige akulin kong Erlinda. Diye kum yaki ke tennis court, tennis tournament. Ngayon, farashin kum ne battle na ubepela. Pero nga fast na meta, may kali, or asuk side track. Ngayon, papain kum, kulak yung tagaw, yung oye ka. Ano may puya, ngayon may puya ngayon inakalam, yung nag-ilo sa kalam, yung ilang, makadak fast siya ngayon kigasing ko, yok na. Kad, mta, yinig yung fashion year on ko shit ko smala pa. Na ash website sila kan pa casingco.com especially orang aki kumin somni ke finash pello matayata lani ke casingco.com kumin mo liye mabakat mata akfashi beke and pangasya usay kumin somni ke kumin liye Ash mission statement sila, ash doctrines. So doctrines sila kung finkyo yung Bible study na sinsaw naman, doctrines pagkasin dito, pangay pailang, pangay pit sila lapsi ke Bible malalay fong ila. So ifo katalin sendri, may katlalay fong ikeo, pukfugay lalay fong wayang Bible, minasalo, usipuksayan Bible. Pang masih orang kecil lagi ya. Orang kuuskan matalan ke doctrine page ke doctrine. Liye mangan. Ash masih agak semasa. Semasa study si ash peke puklan fake ya ash peke. Na lebih seli pan deg interest ko los cash ko mit kulan gasi ko. Pa katlangas sa doctrine si gasi ko nagigas ko siya mo fsheshta sish. Na insieme come lì le atleta si pasta takio tako pasta Hilton when reference Dr. Bueller e bang mission na sin may group ba we masay la pa school finan group and labas most pa leta si sa kay ko na gusum di page sa li download yung casting call pel sila casting call sa siya nga ako lang revise mo printer friendly nakita usak si attachment na flick website la siya kumin mo kanta ko din siya nakita download click mo siya na download yan na to na siya maganda access siya pa ano ko sleepel nagawa kit technology technology alayok mo kumin start matawag komisyon na maintain. Na siya kigasalan ka at katil geseng kaya kisan mo ko we are igining, kisan mo ko we madak fresh maing at a very minimal cost na sish. Mayin made monthly donor slash so mata use tiding lalosan insan kasa makadak fresh banang Greco in molala procuratory maging finne website la siya finne o yes nga pa kung ano ko si the fact mo Roku kung di masitin nga Roku, Apple TV, Amazon Fire TV mga mainsang faculty kinakyok kigaston ko kasi di ba phone natin siya kung liga TV makatak fa siya na masing ka fact casual admit na siya kaya power kat ko inakfasya makatakfasya kung di gosli ensing donation say kung some click na ke na a form nga nash ke lang be prayerful in supporting this ministry proy kun mga lakatin gesan si bit kumarona o ino naman na kawa proy kun katli gesan si le cash of kama kumigan sa payaman kat fact na if in katli gesan si kuming cash o mayin isam le kigaslan ka to akustin ba yok siya mesa kung finita kat finita itiya or na makuluk siya pa kat finita kaya akfa siya nakita plug ba siya
Nakafak na mga kati fact kubinar o kad akkalim yun kay fan na sa bitki kum akfashit donation slow man Broiken min masimeta pa kung sa usa may sang loman sila masingaw ko offering loman na si church kumbuyan me nakan oya singa mo to ka is cash kung binli mo cash ko nakan fikari ke sanjum na kumgabin in cash nakafakin na le pangay website sila ngan kat stream be ash na ke website la kung binli le kung na ke website la kung scroll down na live streams slash ngay pa if a populate kitin began. May nga streams yung kasi be mga paron ilalle kavula kan be kung visit ng website slash na kumego liye. Na para luwo mga katke akademie kusin mo ito sap mo kat sham gun da kat sham gun yo kumin ito na le buying image. Na sibefakt mit sazi ba dago comment benge glory na benchman ke wona sum buying kum klogam dago wiga chang o ye ko an tablo mitio let click finan hilo e pe pasta etrin may God bless you as well. Global la pasta gam dago kasla aklin na kumash pin nashlo shot. Na banga may fact flow do la shot on a ke losing akkalibia Because show na ke mo na last na o ye ko ngan usip ngan usip kasin goal na ta siya tap kasin goal okay na para mga komisyon ko mising August sigal de mekos Monday especially pa ngonuk malakun ko Sam onyol tolu ngayak feshe man na akisinan Tamla liba nila akfeshe Tuesday on. Na if you take interest ko din na your ek na akfeshe tamla liba ba perap na yung niste tostan. Na tigin na le Friday set na nga ko rada five was na kisendri yan. Na ba kaming program la shop. Na mo pa mga tingin na ngay forma mit kuya king if inash ma silu pressing issues ma ilos ke factor mit ke testament ngayon agin pela tigin siya na commit na pela lumis siya lipat Loman lap tamlil wangin mayok ma nga ini na in fact line pressing issues. Akin ang fact kulo kaya ba metin na yok kulo kuma mayok si ba nga. Kulo na si sama tako siya kaya si kuno kan lash ke Facebook page lashan. Facebook page lashan il show kuno kan ngayon tao yak karmante namina kanil siya kaya na Tuesday nullify siya kaya dahil kayo na tako Honolulu me Wednesday Lebanese skipper el siya petaria kataya si sa elash ko siya takoy ko siya me kataya si nga kadala siya weekend kaya siya lalan katita kaya follow sa tos check na siya in shipper kay siye kunakangan na tos na tao yak Fred tigini Evelyn from Hilo el siya kaya kataya laltari setting siya kaya petaya kataya siya Facebook page lashan. Ngayon ko sila na kayo ni Yok kasing kilolash kasing goal na suwos. Yok ligi na kayo warolosan na singkat katilim tanin si Hos. Ara bray lasha shwokos ingoin at yok ye tayak mga suwos tari. Mamo tamnan serlele shikin show guys ya katayangan pangan natin Facebook page lashan na suwos sa mga som na gayan. Finash ingenik lowos in choang flia si gas in gashan lela maingen in fash when along silang kat. Pangan marshiru ka si panapain kos na kayo ang alina may Texas, may Finan Hawaii, Kona, Hilo, Honolulu, kayo na pangaliengan. Arang along si pain ko, may pero sa Marsh, Finan mainland, mawikat peran.
Doon naman lagi bello. All right. Kisa na kumkulo. Mr. Liban. Si saklu mute. Al si bam dawa we kom tamal shirle tikini siya na in payment na kay wama kat kumba ka ket lan pel siya. Ta nga na share ka shik ma mai ket na share ke weekend of toto siya kat we revival lan tikya pata soon mat flash ko sai. Ingin na tamal shirle congratulations and we committee alu finen Central Texas. We ikakla we rotation na sermon na alumet lasha. Pen na wakat fast na we pangan makat ke soon siya ular. Siya sikat soon finen for do takat to diak pa kawak siya las Perry talain siya. Tikin fans turn siya ular tik na dalara kadin mo nga tambal cheerless fena invite kat fena sumtalle welcome na pa. Kain mga pagatalle long shake met flash ko trying and nagawa sunna we may alekal to okay spelling makin met flash astalo to nest American ma we met flash kawak shell lark finan fortune can we can now wo siya makat experience kin to go akat looking forward kana pang kan matching iba alip pro if tracking get machine met na kayo wakatin I die kaya wala na lang god me kaya nagawa kat fast na way kulo tam sila liyok mga talaga weekend siya. Akin na i-spelling and a recharge yaki. Ale recharge yaki ke la past weekend. Lo man la. Mr. Liban kumkula ba gat alle shuyen ke season siya makat palakin kat sunan galsel Mr. Perle dangel CP siya sunan galsel taking fest we siya nakalain sila na kat osin pencil pastor loto fashion slash kat fashion weekly yep or revival sila sin with yep na or gigaslo gat or to dapat mo gaya dapat mo falyang falyang na upeng si fen falyang tikaslan betlari fung ipang may makatilak fashion dapat mo divine appointment narating ang vak falyang nakachamin mate nakachamin betlari fung ikideva mo kikokolon ko at kat fashion mga clients up si revival sing ito we pepang min nga ita we live in Texas na ora nga ta we to bang na ora Pelsimin ka to bang de kunye longo fashion to yung ang David and Merky nakafakin na le alle kakilo singkat ay kan kin le kuwas ko in leila kasi national was alle season cielo was on alle kadalle megase kadalle para basic din na taking dress ko la. Kadalle sa akin. Pangan gas. Kadalle sa akin season cielo son. Para kat flock yun alas zaman liba ni flock kasi nga flock phone. A flock phone da sundalo mo tulo kasi pa na hyper ke sa fashion. Sa mo yung pa nga plug nula la. So launching card launching Glorina Shui Auk Shui pa besigasken. Nasa siya yung Shui kun. Or la wobolo wasan na pangan. Nabilis kung gulala kung kayo really praise nila. Kung gulam de kung skaling ki mga wasilaskan sa. Pa kanala sa sakin. Or la wobolan might finan Texas, Central Texas. Napangat. Kulawan lab, ginabash na bit. Ano naging actually niya ngayak fresh may nax na ke. Namas kuwas ka nax was na pay ka suit was pa sa sakin. Tapos si Wiyash ngayon laman
claim na fon na kasma onan kwano ngan mo mata ko utwa me sap ma mat ko utwa me ta fin si was kanak si was sila yale nga adigin le pia pa yan to ke tango lasan el claim yan na kung vi family Ele vai estar, ele study history. kaya kung vi family na katika na kaya na sum ke ipsingan ta kaya kung tango le glawalap ke asloman. All right, first damit nake sam on ngol tolu si fesingan pa ngonik malakun kum el reference na sin el sefolet na Yahweh ko El Shaddai el sefolet ligi na kayo sam sa kung o nagat kalam kayo sam il sinasin matpaspas siya may ngan pa David na kainin sam nakikainin nanak nakikainin oye na sam sa kung nga talaga sa amin we akfalet na kung piniliyelep tawagin pa lo wangin book wangin sapta wangin force sim manuscripts ko na bangan symphony ke scrolls and may scholars may lutut Bible ke first century na ke fashion na ke second century ilos pa akle ni song inen book song sapta song force in mo na si kum kaya mo kan read na siya nga fact ingay pa Sam on ngol kung finger literally na kalim ke kung kilyak na lang katashik na ke sam on ngol siye sam on ngol luwo sama el akalim yike oyen lalalfungi isa masmusyakle ikashamonyak sil David el samosta ke bel simalashin maisisa na Samuel Goldodiol tako climax sa tako in kumsumon sam sa ko farative pangin si mamita ako rin talong na may nagsubnesya si Katnan na Samuel Goldodiol tako in el tako in academy masima David el samon ke el ash yen mo isis kibel si masam sa ko simusya klea na sam sa ko yung election na ke academy ke na alon maton insien mitsima mitsima smostang insang akfalet lal na sin God ifo makisipin long se yok lon God na se el kipel sima el matain maupe na naget fagi gam David pa sham el David el liye wala lon God tari na ke my literally na Cashel ke my lash king main ilakulin tari ilakus kat ilastari ka pastlal na yun kat parang beltima mitlokal ng takasono yung usi maupena sila kan elitaw ilan kan ise mislek na kishe pensing finne osh maupe raunella el koin ngaitla liye engan sa matako kisben el ito elita ke koleralan kat yong sin yokalan kat pelsima el mata in national mitlokalo napangan ano natin introduction sina ke Samsuko ingi Samsuko ng sabon goldo yung kun siya nag aske ito lusike ano nga fake yung reading kumilile ano natin fact si pang nanak si pang nanak si aklu naman si akto naman si met ngan ke Samsuko kung read aske fos sila ke fos luwa el samsam kun sipe yok singan pa in malakun malankat na sipe kung hindi fos sing el David el simus ke sipen el mata Indian maisis el palakun malak o kinailan dim niya ke kufsi na lord makin oye singan insang lamala malakun malankat ano ginatag hindi yun mo isa kasi pinipulakin mala ilor makin experiencing insang akate ye kin yok silal nasingkat nga
Nag-isbid ba Elie ma Ark of the Covenant go depteplan go at Elie golan got ma on gedepteplan got go willan got ma gedepteplan go at baneng sang benasilin in akkoyle alifung ilalan. Now ge convenient ge fossing in fact nga sukum ge siak no fon ngon uk malagun go pa fossing an akkalimian na shuna ge fossiak luong and David el sukat ge insial na fon el te tafalu el sang insial na fon isukwen me el akulen kolena wulen lon god fletlen elita tari pala tari panen elko in fungyang na ke elko in Abel na ke David il na ito in sang singkat metliki el som na yen mesis kishpin metlokalok ng tako mayonel ni usa ni gain mesis el na ashtari relationship silal na singkat sabi na mga sin yokship na si kumkilan usa na application David nandiyo kalmo ni David il na ito atari kat il na ito atari kola na wala na lal na belsi mo biyagan sikat na si el bakal el lisika ni yen mesis to na el ito kat ito len mata si mislakin mama sikat may el ito le tikun mo na kayo kat pay katang lao na ipse bangan ipse met nga nag-ipse akluong en pa fostolig ge fosarikos nga fostolig ge fosarikos el sham kun misle inse misle ta ko ke akfala inse misle ta ko ke akfala ko villie ready fostolugan som ge fos akos ge fostimir ge fosarikos nga el liksnina etapok sham kun inse misle ke sipen akfalet wal David ingen. Na factor with nag-iipsiak to ba fos ge fos singa ulchen. Really the 9/11 Japan. Fos ge fos singa el convinlie fos ge fos singa. Siya mo katang la sen. Engon ge katang la. Finish mo bisikal si David ilito le kisipen kola na wan kat kisipen el David ilito tari lesekat il katang la mai. Katla katang la il matay ngon na kingagum usira si kumbisege kita sike lamo na sike si fesingan sa fa mo ngoni uk malakun ko ngoni uk malakun ko kasi sigal ba soul and spirit soul kumtikon shalikli spirit pangan in the spiritual realm soul spirit katamay na may massive na soul silongan pa eso le komisyon le isom na urine ka at kay isom flu na tok matat soul silan baka chukngon lon kasi tako masifan na leke na pang ngoni pa David ngin David ni tatari ka at pa ngon lon ka at tilyang na in matanin siel ilan mo koy nito ka in sukat ko in matayin semis lake mau pel sa may plugin mau pel di sa matay na sikko nga kung finne mata pel la sige na bu katina mo katina kat katsuk kita ni kapasang na singkat may bel sige kapasang na singkat pel mau mo shof ngito ka na kate ito kita ni kad mata inse mislakin kita malan kat kalme pa finne mo bel sige kita ito le we katila sa pa mamabusin ta ka na si nagpalakin mawu. Nabangan siya sige mantingan ngay tuwin siya ngay asmat kuyaking ngay sunod tingin siya na finash factual casual na ke si siya ngay na takoya nagdesumne or all metligi ka chat na meta Paingkum Bringston na kulo malab kaya kung taga wigat yangan Gigi ikaw pa na zoom Gigi kulo malab kaya taga wigat yangan at tingin siya na pangan Monday ngay tuwin siya ngay agin bel na zoom na tako od national lamisya
lipan len fact na ko so dialectic interest ko ang amo kita fast na mit finch pelma to ko na wikat jam tigi sena Lamalab. Kula kaksakin gat kaya katayama kumrala ki Samsungan. Nga we compare nine ace may luta first the makers singan fact mo nga ni ke fact ko ana si may sa mga ke si ka fa nga fa un ke kino ne nga ne kaksak na siyo nga li first singan la patapok lai me sira nga kumin malakin malak if kitifi dilara pashen Samsungan Kinga kumporo ngayon lalong ko fin kumriti asher marita nin riti. Ki David on ke korela Samsungan fact la mamata ko insiel me ngayon anon ka na siksama tina galim gelay fo ko in me malo silal ke in may sisang netaro na ke moding on la siya. Anon ka na ki malakin mas was singan like method make us back malakin go fin mon singan na but the some satisfaction na sin in mana kay wang ako meto lang akong fin satisfied nakatapalakan misle nara ala for sure sich ko ting kaksa and then mawuwo pa nga ako me fako God fin satisfied God fin na sunin siyesh 나의 만나대 나고 방하고 나나게요. 나 핑것 난거 나게 삼스 공개 하거든 나고 마을 랑은. 그 그나나게 시에메 막 뭔게 그 파시니 알나 파나엘라. 그 근게 주변 거대 또라 마이린 가다 마폰라. 바이 마르시가 그다만라 alright gal dagi sana kumgula na lumislipan gede show now room kumentek akfashi flash pa kumgisan cash and sam sukungan sam ongol tolu kumkan akfashi na showing na ke Tuesday na kumvakla kumkan kum irong yepe unisitos to panang gede tukun Tuesday aga kumna na ke unisitos to ade Lomalap ke akayawo ng Monday. Pange investing sebenarnya matanya na composition ng mga human being body soul spirit na Ngunit siya ni tayo may challenge Tawaliban sakluk ngan i-check kung luman breaking up. Anayin sa mo internet tuman ko. Especially nga fa ko kat kilong mo fa kan. So anayin na follow while we're waiting bain kom Mr. Thomas Elbot kulong ikaslan kat kulong lap ki um tawi katyang na tawaliban ang kinafak alal wila viewers slash ngay kilong makong fakan ko na forget long forget room me kalim nga fan na rin supaya message na room layman na pa tam na lang tilogin niya nga wood ala wood nga sumbe siya wood kamumo welcome momo kalke el nawo fin mo pa ngay pain ko mo akay ko bilang taga wikacyangan na katapan tapan ay relationship na ke ilan ngawala restart ta nakituste sing and kacharam ke basham ngan siya may talo da minor profit na shamwal Zachariah nga ilay ko pen kusyang siyang nag eschatology ko end times naro nga tinay rong ye fosing nga kufta sham gun
Tashokta in Bellosan, Gudmate Esla Yok Bellosan, the Gnisan Amtim like Friday. Hay mo na. Okay na, Fashion Fred, ito pa ng tamle All right. lipan. Okay. Hayat ko lang man lap ko choyan ko te show laliki tu sini ke Fred. Monte batarye na kishipin technical difficulties panang kete showang na ke Fred ito pa ng Minister lipan. Fred August singalya infel lan coffin mole. Infel lan coffin mole. John Bagatage ke book mulang sasaan. John Itgars doing ulit gars na ke angawul na pa fosigash ngan. Na fosigash ngan sham kin ke plan bels ma chisa zildara litilal kin of course kin matafela na si nga kung finget lali sa mag si mama eldara yok ke Eduti like a main line miler of infest nga pal da kite 1,000 siya. 1,000 nga nil ko inu sina na clash kat kain ngait lali mo akala milail pa pretin mo lil pasang may mga nalos kan sa el akala mi ke saptawan ko syan. Saptawan ko sham gen siya na ke charam gen fos siya ke ngal me ko shwi fos to ngol me ko ilakyo ki may rate ke 1,000 ngan. Na mainge e koin connect ko iges ta penanakla siya na ke kadingan liye fo sakto ngoli kyos ke melutlut sige Fred nga en sa el sham kin katay na may sa mamala lay lan ta ko na yuru kenem. Covid mo pa sham kin ke marit sa mga kumersyo ang nag-eke Fred nga. Tamlen liban kung bata ko ngam tawag ke Fred itapan ko me. Alvin chagin mo na. Na may lut siya nga si kya ke palan bel si ma in belan may chuin bel me ta lem gadel da song na selos kafato lulo sinak flat ye. Na in bel si ma chisa sila luti sila nga si kya ke palan bel si ma los fashioning gan aro akfalet lalos ke kafwen iwen aktak kafato nga nilin mason kafato lu kumgan zomne ke tudara na missing alon gosh was sing alon gosh la mess up lang got ke kafasingan kafato lu and kafato lu nga pa kafwen alagay la kafwen ko siya ni kafwen iwen aktak na kodash ke kafwen iwen aktak ke malutlut singa Kim mo ito fashion ni ngayon na inen effect mo kuusin ta ko kada sapin na sinugul na kay wanda kay ni peltolo kay yes inak falat yung kafatolo nga kafatolo nga ilo sinak falat yung na besi malos ta ko nga ilo sinsom na kayan si malim gatin silela ilo sinalo na selwe ilo sinsom use ilo sinta ko use kanon peolos na ke kafao inakalim ye mamalim gadilakin se uyelos ke. Nalim Jesus el som we takay ni singan ta shokta el tina som sikyakin in talana lim talak uchak lalaan el som in a way where he kept himself at a low profile. El tina lana som akalim lim dalak na sinmayta. Nakipel si ma fek kimerit singam dek kisapta dek fostol ngolit kyosh ngaen. Jesus il somwela los na may leni nakfalet lalos nga ke lusen leni kyosh na ke algo. Week se kata ka week se. Na vak mo gilin sa flase se ma vak ke fostol ngolit kyosh mo len se ma yok shupe me ta Jesus il tu yakara luti se lai mga kumash ke ngay. Pamdek ke to ngolit kyosh na ke angawul. Tôi ngồi đi cơ na cái tôi ngồi lia el sham kinh ya cố sa ma la ta ko na yuru ken nim na vo sang ngau sen nga en el kalem ye moit ma ta ke ni we long fa ka se lai ngan go we long lu di se lai ngan hin me I pens mai lo sak fa la ti ka fa sen nga yo ma si kya ka pa in le non go schmidt li len sa fla sen nga it's either the 7th day or the 8th day ke len ni cash ngan
Prislalo sa eus golden face se mananya golf se ilasum na gilalo se bang pool of Siloam ko golf Siloam singe ba chisa zilda soon met kun se we sa paella met kun se ma el na kun na gel shu ke me susla il pang met en se ma el to Era kin folk na natin folk for ke nilala na sang mosulam dan met kun se pangin lolo si malda sa pela mo itsengan in somtain lam dal we na mo itsa somne floka to na lieten le is lieten lal na pu sengan pa mo praise lalos nga som ko lolo sengan pa praise lalos nga som utiye face ko may nanya kof sengan ta ko use na ke altar kusekin in rela water ceremony si lalos inakale mi shui lalos ko long lang lang gat ke golf mile da sang na sintarik na din siya din bel sa taga ke yot me ko finne off malim gadel sang place lo si ke bel som la na we ang ilo super siya ke blessings lang gat ke golf singan na ke Jesus liengan na il tuyak e wo fak mal wo yak ke pasala la be fak mo ko sa malo ta ko na yuru ken num se fait que fosse que as me canto ngoli kasla na ke to ngolya mo il os sama li mine li la los alana ekfaletje ka fasinga nin goin lem ta lep yokshebeyen golf singan na selos yokshebeyen blessings lang gat ke golf na selos nara Jesus il sang elos ingan la golf se mai lo seninangan se mai sang group na selos na tok mabat bag ngan ba coffin mon singan se pala minister li panel fact lakim tawag mo Covid mo singan bangon madalan God. Na il sham shamang il ni fact la oinge ta shok ta in bel singan fact kemeri ta galim la son na ida kyang na selos ngan madalan sin may Christian na kishbin lem Jesus si fan al son na in wala na lal. Il son na so wak na in gashaw min 11 som na bangon madal singan ta ko. Ta shok ti kay me pa wangin ngon madalin bel singan. Ngon madalil shak na isam lang ngon il Baba got baba got when got ngon madal masifan na ilos paurela felos ngayon. Naro ki faklan lem Jesus na selos nga nilmo ilos sa mamalang ilos ingkan da na yero leis kof singen pa mo kofin mo ilos ingat lai samla fak la peke merita kadam la ilos na sa malalal fungil ko ilos na sa katay na may sama itel ko lalay fungil ko isel na inelo so kofin mole kyak lain sielos na mga nagawa mga tako kingon madal sa may som na inelos ngayon kamatay inelos ngayon mga nagawa tako ki in sielos la ko in from their heart na sayo my place yebe mit sayo Akalim ke fos toingolya kalim la sonars fak ya mo itak yang ngon madana selos so shaka na king a fak ya kish pinti sa sunna somna yola na lal. Fosang nga ul may sa marsh in mash lolos ngayon ilos sham ay kin mash lolos matawa kin nanak yok ke mo pahay la pangay Pahina may singay pa may palace. Ako to silos fact mo. Kung vinread na natin fact mo. Ilpa Christ. Inka insang stir up na naklalo sanin non ko kela siya may si masyam-syam ngay ko. Inala na fact la mana. Suwas-was inta ko tangalya in sielos. May lito siya nga sibeta ko na si Kum Ito yung mulai ko siya la kalim yun na siya mising ikititilan lim la ilos sa long se lalalay fung alunoning coffin mo will fasara lalikin siyel sa nga kumitaw mising la coffin mo will singan pangon madalang kate ilos na sa mangon madalang kat oni ashi na ilos palim kat lagon rik magininsang tafila cleanse up lal ingan place yelos na kawa around them ko mit na kawa makumkam your path crosses with them panganin si ma ilos sa sokek
sokak masimaylos malo kinaylos ni kinlamesingen. From your heart na sinmait si sayangon madalalarik makinin kain song na silo sinliyak lapangan masimaylos lack in life kapangan mo si ma lim God ilkina kat nagawain fashke. Pagan marit sige tolngolikas na kiyang ngan John subtitle kas ngan isifes ngan in si bakal min fel lan coffin mole in fel lan coffin mole at ako in siya kumme angon madal finga kum mata na ke langgalang lengkat kalang si lengkat kay kulo malap tam len di ba nga syang na ke Friday in makain ek phone ek Una, phone abang look fat. kay Update kulo lagi, malapangan makadak Friday. Alright, kan tingin sa naglawan lap ke akates yun, mityo chunal damal lipanan. Inakonye ko mas story. Anak ko was reading ko as a folk of the that mga penapaku. I mean, kung finili, shubesi mar kat fakangan mayin gas creek sino ba Numa and Numa na kingon kalman Numa pa kuf pe na nagyon mo gina context nag meaning ke sentence ko ngayon il sham good na kingon lon God pa may nanak singa mayin lemelash na ngon lon God ang nagatingin sila for gas Trinity God pa God po God ngon na yes nga Gibelan uli ang mathematically lemil ta kamisa mauliak so ngon inawal pelmet ke uli ang math fashion God papa lim Jesus Christ ilos handpick select with na lusilan pa may shower with the power of the Holy Spirit pa may fagangan pa prophets kasi may pala may ilsapongan na masi nasip kung miseng kita kaya befaga miseng exactly miseng ilos sa malalay fumi mo lalosan oy maton God ngon si tingin sila sa akin patat na famous na fish kat mula si noy oy maton God na ipsinan na papangagisang wegin mo sang ilos fact alekalim na kuwis mo bit of kale ngon benapakuf Kumitsum nag already studying ilos so deeper into it hindi nag original language sa nag grammar kaya kay siya sentence pag lumalap tingin siya na kaya kalim mo kaya wagin pala na siyang lamis siya lipaan kung ngayon fact lamasig mo that kemande ako fact login niya na transition na get Tuesday nakatira flop niya tingin siya na wala yung bella siya pagkapasay una wo katkan galang katkan lang kulo malap nga me sam kun me 3-4 kya mwetche aship tolu ke me body soul and spirit na siya pa kung fact pienga nakikas Numa pa spirit, soul el pa psyche na body pa soma. Kaya nga li yok si beta yung we ba na composition line arkachi fan na in la matodo. Father, Son, Holy Spirit. May siya arship tolu ke. Pa mano siya, soul siya na spirit siya. And luo siya yung body soul pa kat may nalak large ko even got some body pa 5 senses kat liye kat see kat smell kat taste kat feel senses na may kos nga pa control the manos kat fast na ke kat kain relate na ke kung gulo ka vaccine parang physical being lash right parang physical being parang kya ka it's not flowing but wala kinasbin pela ngay even kung kan show ang nag Tuesday min spirit soul body subject na complex sibangan
complex shit. Very complex. Kung minsan, nga mo, kung minsan siya, kalim nga, nakatsuwing na kaya. My friend na kaya ngayon, ang akin lang kaya naman pa eh. Pa effect at the Wednesday, tas tapel. Tagulo man lang. Na, me, ingin ang kadasum na kaya, puk sekaraya. Kadali, kaya puk ko siya, pa puk ko siya, akalan mi la archipel aplu kaya, sapta siya na kaya saptal ko siya akalan mi, me, cash palace ma, sekaraya la akalan mi nga. Lamay at mas yung na in Marslon, yeah, lang for long old na kaya, 518 BC kaya, metigi Christ. I lalap siya klungan pa yan na kasi nga lakos, right, ma, Orkani ma fakya ke tawgen masaya. Iplalap lungai ipyak lungan pagkatasuan na kaya ke sakta singalagos pa force ka pa papitlas na mising at tagal kaya. Kofin mo FSRO. Kofin mo FSRO arke sakta singalagos force singal siye na kaya ko force ongos na kaya singal siye sidaktu. Force ongos na kaya singal siye. Puksing alle postlar na masin simusyak. Vingat long siye med alle taya ke theologian che mai alle taya ke 1500 PC pa sia Tamil chele on fact mai chinga ke wiknatari ang kupna ni sa mai kinet Martin Luther Elma Germany ta alle ngar read epiang arsh mai fact ke sapta sinela ko sagraya elakala mi dana alle shesara mai dain yo en kufnain liena pa la me sam pinya ke sapta sinela ko na later na gadin is word by word ke force on course na ke singal chia academy lane che fa ta ko pa ke force on course ngan ta goes going read goes going liela kata mai ta kain mo masinga chikyak tari kata mai ta mo mai fa ta ko ta kapin mana kai wagadin liya ta na unique na ke passage singa pa kof in mo singa kof singa pa ke force al ko singa eta ko soror ta is soror lane ke lolo sipang pang tetsi na ta is soror na ke Mediterranean Sea force al ko siya kalang mga me Lane chefin ma taka ko flow pastor ligi Jerusalem tafo etaka kyak na mea mishe etafo na mea Mediterranean e pastor ke ye na phone ke pelin taka oye pe ke pelin awful e vinga tlim ta ken sapta jinga da wanain mo unia ken Jerusalem akalami pe kem tan sapta jinga mo katla taka me potaki metlainga le line met taka line metlainga on ko nga singal si akalami la restoration si panga katla mulla metlan nail sang kof mo jinga wangin le me ma is mato exercise si panga kadali ke fosi ko akalami mo if I wang per lord if I calling pel na kay wa finne ke influence fungo lem kat mo kay na pa ito pel chi ma inge sikyago me masa si pang me katel mola metlan el sang mol mapat na selos ko and mola na selos ke passage nga if ingat sung nage force singaul efa akfalye yakla le akfalye yakla in polo and siya no phone matawa ke pa in an epang na rimo in an air in other words north to south ke polo and siya no phone na katla recover le restore le ak tapak pa sila le akuya na masakay churul sila na lang city siya ngay masampram ninja ke force siya ka force siya na ke carbon passage
inan fin en na kay wa inan lang ligian na kay wa pangay restoration chi ma katil lero Zechariah la kalami mo hof singa ito hof mo chi pangay tafo na South Sea tafo na Mediterranean vingat sum na ge puklal Ezekiel liye pe temple che in fulwan temple che nge in fel su kotaka in fulwa tetsi soror sum na ge me ashima pang tetsi nge na mana ge wa makup su kung pasal la ke soror la emolya na basi fe la sam che nge ko in mol e fa soror but tram kun me topic la lap chilash nge tana keyword na ke ma nge ko tamal chele la kan nge pieng la pang ko fil tigni siya na sam kun la well ko for la may mo pang on mashima kat in na alle kalim ke la me ingena manos or makin yak ke monun mo che operate ke sha that kalim ke sha singe pa us oxygen throughout the body the in ma sam kun yak ke sharon rom si makat ta sa no nge clarification manos sa si makat ta ke nge mutko ya fakya mo in kain theology mi nge fakya mo ngon manos clarification party si kan ta sa no nge pa e ushe wangen ma e fly si bash ke manos nge e koko ke ngon mo kain na nga mo pang kya pa si mga ko minan leke wit na phone si nge ngon one God if in shares on in God kada e wangen mi she e wangen e ushe mo ma pat si ma akademia nge ke pas si nge ko mo si ma soror e fa soror me nge na katri na makati la akademia ke for singa nge maton podin shuarship maton pat la benchman ne ke maton podin shuarship and maton pod she the on way made oi pel gitarlan enel food wine topos and chinge if at all ya Jerusalem sa she and na ke wai one on year la pangen mo si makate ko one natin ushe restoration si na ke me passage ke saton me force on na ke singal siya amo me e pangak te to na ke Tuesday tamang chele finar tigini chan na finar makum to ko je post ng tafa la ke pelching Lawan di ba global lab ke akita yesingan nga ke nga kagumsam gingan sema usila sa skidan kal gumugin te something tetsi and sema mabisam gana laba tetsi na mas ko out of Jerusalem ilak molye ke online pangan palo sila magpala Zechariah na ke soror la mamay tako ke ngay sam tigisa na sam kin may nanaksing ngay ke lalo ka sum na ko yes aria ko nami sam invel go mas soror na kit tempo ma ak molyak manago masimal pa siya but nonetheless, masing ako minis like okay, mamula, it's a okay malon God. Kaya nga ako parallel Ezekiel will and Zechariah. Makan onage tama liba fangan katabelo little kumli word for word na kumi isa le kalbe yan. The pitch and laps ako minis like yan pa. Point of origin ma-exam kwento ko Jerusalem le. Sa mamana ko mata Jerusalem akmuli ak masimal pasal. Pwede for Jerusalem panganen sa mga temple of God. Ashway. Tigi siya na? May taman liba na siya nag-listad?
Kila malap nga. Mga wigos na ke marsh taringan. Kila kak saging gat ke. Akataya na bubuma. Kila damlan lipan ke. Takolong na ke may dudlot siya nga. Alagalem we casual damlan siya na. Nga niya mga nga kila malap. All right. Kila malap. Ang Kilo kinaf malap carry. tigins. Ang kinaf carry mas yung Facebook user pa may siya nga. At parang liye users siya nga. Ilang Kung mo siya na lang pre. along ko out. Okay. Mga liye message nga Facebook user. If what's in the fact list siya. Apat ka to siya shuk. Ha, interesting. Okay, okay, nga connect lang nga limit. Lumis lipan, if you got flot na your room, kung nakfashe late sa takongan. Well, kilo malap. All right. Kada fran na Wednesday. Tuesday se wala la ke coffee mole. Arke son sapta akos fos akos na siya akos. Vingom li tanayan ko lagatin awo. May nga set up laptop tiga to. Laman art problem ke na ang phone ke iPhone tiga. Pangar makiningen ang ares. Ngam tinali she was. Wana nga fako. Sampram su kong ekus itatari la siya son pe. Mwit stop son. Mwit singe pa smosla gospel sikat lienge. Gospel al son sibe. Laita siya son, luo son, tolu son nga sibe fakya. El pa katatari la chisha lang si in marslon me mutamalitut singa luo. Elos the beloved one. Na samrap sunga kalem ka samram ke siya matanen chun ke love in kof she ke in funwan ngayon. Arke son sapta akos fos me akos na ke singa lakos. Shak pena keyword si mga samram kinenge kof she. Katidalo la Jesus la follow el na le nut Samaria le el in funwan len elos patachang na ke love in kof she ma shake up el darela na shilos. Ngayon chun matayin siya matayin Samaria siya. El matamalitut mawala la som 9 down el malaki love siya matayin siya el chun matayin siya ke love siya. Me katin down ma archin Samaria pa sikar el Jesus el chun matayin siya tanta sham ke me ke kof el nusre matayin siya sangkata kof matayin siya sham kun mo ngamit Samaria siya efom siyak siya efom nusre when katito sham matalan Samaria may choose nga that elos tena aitay elos tena win masters kesben masikat na silos ke mayon ma somle may choose nga claim moment Samaria nga me elos tena straight up choose make mata sikat na silos in if ulong lo PC utak la may nga utak may interracial relationship tar race ta intermingle na ke radantin na to may Israel na siwas wasaro ars kapato siya ars ipsima Samaria ko flan from na sin choose ka choose alle nga to inakes makinyagat ke malutu siya pa context siya to Shipen from singe pa coffin mo singe. Shipen na flok na coffin mo singe. Mtain singe el force ke chisi lang fin kom ni coff singe coffin mo singe pa kalamiet ke force ka tenge. Mtain che fa kom sie mo chu nga mo Samaria. Na fakya komin ngos coff si komin num. May chu tia kain norik makun ala mamit Samaria rik makun. Jesus in fact, kung tieta ke may sang makatil akoing shot na siyum,
kom tie pe to la shia menum shum in funwan land wan in met matanjit Samaria na Jesus magana Jesus in Israel matanjit nga tupu komachu ngamat Samaria fo kom pakat flok na get kiting context nga ushota in martlon choose in martlon Samaria mat Samaria tin alawo matanjit fact lem here wan in me ut kof lom a loving kof shenge lol kumeish kof in mol on forget Sheka papat mata the marsh pa pakanak loving kof shenge likia na shesh elefa el went natal un poso natal na kay wailos nung kof ke ya kumbang kum yok local check up pangen chima met na kay wanan loing na ke top lal ke foshingal dolu chishel to book katena mai shanum kof shenge fashvil pe malo akadena mai shanum ke kof shemang nga fasang na shil evatie shifil malo ta kof shemang nga fasang na shil efa eklesiu nonin kof inel sha efa sang na shil kof in mol o efa mol mapat na bangay ka paship let me say liban ngan champion na ke charam sugo ke magum kum reading in summarize yan na magaywan na ke bagong fact ke madaling Samaria singan Trump silalos ngan pa use mola si Samaria ngan na mga kisipin kof singan bagong read ale galang magila use akonye back weng back in mashol sila with Samaria and with Jew. Katawag good full breed, half breed. Na kung with Jew na pa na kung with Jew na pa kung fact na kishpes nga nilos half breed or asya mashol sila alos. Na sibe background mga along sige man na ngayon pa le full tamil nato Israel mata Northern Kingdom pa in Samaria mana Egypt ma engan kumsum liye in person na oyes masikya ngan kishibenilos liye mo paya kot pa akflek ng Eric and makatashwa ne fog that's what Jerusalem pabelen siya ma Elia Yerolo sa na sharam sila lame ngan ano kat kalam ke sharam sila Samaritan woman matay sila payak pel bakante na kufin mo siya ma label sang na sila ngan parom dan sila connect na pangay lame na elefalok na elefalok yun pa usya mula na finan and Samaria na masiba nga along siya maritsa ngayon le kumya piyang matamalutut Lamil sa pala, may sa palos lane, so siya mo in town. I mean, finalo sa mata, culture, tradition, lalo saan ito ko fungul. Malan lamile ito as tika takos as masisi na fala woke medutut sila nagkasama niya yung coffin mole sila. Le kuf Govin Mole. Siya na Govin Mole siya pa dahil siya na isla. Dahil siya na lotoya te pa use mole na finan Samaria na fond. Matayin siya kayagin matayin ko siya. Govin Mole siya Agnesnes yellow. Tawag liban, agad use background siya isang wayang makom. alle kashen na pa gulo malap ngay ni na nga sakit na siltikin niya na man nga ako nage me tosto gulo malap naman siya Gulo Triseta Gulo malap ngamo ensima nga kumin kan shock manasis kilo shimon na dar kanon melutu tayo nga kum dar shock manasis in non ka kela me nga kum may apply melutu singan na si kum keo kisegon la sinon lem Jesus ma te na le fact la kalim ke la ala ikoya ki ke meritan ke el sapaya la mitamalut ngan
Min ka to bella le me ke genek lan gata ini na sikyak fe si no ye lash mo ito why na ko siya First of all, she's a lady, she's a woman, and he's a man. Na in pel, sometimes in puso de kan diyak tu, ilos finti may pa, ilos finti pa ya, isam na may matay na te alawaya wa in pel. So, di na, mensis konde sikya ke maure ka, and when, Lalo na properties eh. yes, Ano, it's ano like, bet na, right. So, ngali na kaya large mi saying na pangan koton genik mga kumesve na sinsing got na kayo. Kasi ben ingenik lang got ako la chisa sila ako la tarlan mo lam tayo singan kilain singan kipel singan matayin singan kasi pel singan pa mo la koton fel singan. Ila fala sila ngan la fakak na sin mo ito inito pe. Na ako mindala na sjuke upelele fesin lajonira kat koshayela masimayoke. Pan masinga kina kat fulfillin luti malutlut senga na kainin may kekla na sesh nga in voice out in gasha yo. kumuli dawli kumuli point sa ngalle le kega tu se oye la sha Kata bela oye la sha pa koshela mai da in de isko fin mo se na sige wat ko kapan tawa fa dare kapan good idea I guess ni dalta ko alle sige wat ko fanol dal as la kon forget conversation sige la le lang dal ko la won sige wat ko le forget conversation sige final na ko lem karapa kum te kan sa matayin si bangi oye la sha facing la sha na ka na le ka fin ki fas pa na se alle ye kum ri di wa na langan to si pagan tingin sila sa na yeah true because ba nga si fan I'm in the way of people receiving the word kulo malap tamal chele tigin na kulo malap alle akte umden tagor me akyo kalitana pangan coffee molds ngan manjan somna ye in town te ushe mai ngan na teacher tum sa lain lu ko run down bengan ramai to ko eta age mon ma pat pangan fin fraction ma patash ke ngena de so na ke tosto Sapta si bengan pe forcing me gos na ke non gos akela mi ma alu na singat ke ngon na pai ke ngon na pai na bang ai si mga kingan at composition man mai che body senses soul and spirit la from kintai mo ni siya ke siya ko sa ke card na vida na ka kan ke singan na ina ka si ba mo ya pa ke sapta to lu etiki sapta ngan kadin mo ya on God na ka ta ngon no ka falu na siya ke ngon na pa mo na me in akyok ke kasi ba akes makinyigat ke me mul mapapat siya pamlit siya sa kasi ba akes makinyigat ke halu na singkat ke ngon epay ale insien mo si mami si mul ke ngon alme bas pena na fasya tan kayo halu worship kat paroy fin shock o lalal fungi fe nakasyang singkat ma lime kosnen kan ko yakshin mo ito inaping la sa kapas korek makun ngonin mo say me kosnen kadin paksakin God worship God in spirit and truth na may to decline worship God even on the pauso masing worship ali mo katli alle talent ke mulman mit lash kom mul lash fena kom mulman ne por lash matanta in American la
Evin ka te molingon, kadal te ba na liya fa kung lang ngon makalimit ke la jen me ko sos mo lu. Kada offline tago na ke afflek ke ngono ke maplay evin ke ngon paus ka ta. Na bagay masine. Kacalin ke na malutut ke Victoria kalimit mo ngon si paus eleksyon ilin city sa siya. Shuvaya Jesus Christ na yeah in the wilderness it was right by the Spirit. Now, kadin ka actually God ke ina ngon paus ka ta. Ina ngon gat pa us ka kya at na siya man kat ngon si pang kat ngon si pang el te alle me ella kun me outside o insien me pa men pa el mata kingen na tigin siya na laktan mo ngon somna art bel tingin na kel to ka som na likia comforter siya chamra gud ka utlo me ta on art in me wala tingin kayo pwede na for the audio ka sila usi art in kat ngon madan na kat tagaro itli or smakat akalan mi pieng kat worship ngon kat pro ngon kat telefon ngon kat me film shot ngon kat siang ching kat ngon ni wen kat ipsya yang na phone na manos na soul large pa aron usi nan ga usi me reasoning imagination kain mga pasolar spirit la kain mo yakin ekal la imagination la na ke inoy na shinka neke physical touching patamal shile ka me makat pala makat parang even infinite placing God that worship be God mana to ka de kal na ke fela sila shine ka dale ito na machine ka dale ak me shike mona ka de na maintain ka dinte me akuluk ke makatilla la fin fela shine ngasam ram gina na ke itolunge yok na pai me body soul spirit ngayon na nakataya yok ta mas ma yok chup meta inta kani ke insien mo da ma ngon matalas ke na kasi ba shoots ke ngon man kat men me kat ngon that's the only way we can worship him ke ngon apa amo e pangen fakto do na ke tosto la kluk ke me evin tatina tangal jeta alla mo tamil shirle tikini siya na akyok yo wena ta lakyok ke Tuesday me Wednesday yan ang float ni room tamil shirle All right. Liban, kung global lab, tegin isa re ilya ko to akfresh sete, lakfresh na frete. Na may reach sa mga charang gun nga nage liban yung lakyo ni nage application nage on kung got learn nage conversations in Maclun Matan sa Maria sa Lem Jesus Christ kan conversations nga pa oye lalos malos pala kaya panga malos mataoro panga malos mataoro oye sa ba los na Jerusalem los Jerusalem los fashion kaya malos mataoro pala mit na lemi il fact that aš pelsi makumetako in pelsi swasikiak aš pelsi makumetako akfalatia in spirit and in truth na akadesi zaman liban to ko isong naging ako min kalim ke akfalatia in spirit ngan kung in spirit ako men ako patati natin lali natin kasi shikle na kung may spirit na may soul na may body gawin mo kung read mo kasi kung di siya kalim kaya i-focal lang in spirit and in truth may akal may yan kat finusi makat palake o yela shifena makat ito kin si fish o ano madan sa Maria sing tina in spirit it's led by the Spirit of God. It's led by our physical being.
pa oye to lumatang liban el likshin using ako min loyang na kasi galing kina ifong with in spirit and in truth. Min pang faklan lem. Aspel si kumten na kuminchibe som ni Jerusalem. Min pang kumliye kumvin riti may rit ma medale tingin sila sa feast. Met Israel na kayo tuna ko en nanosin Jerusalem in akfasye kafay kaisi kafangan. Ito sino sumdewe. Kat matagya o yesing an ipel na ka tinagten sumdewe. As alu siya even bang mos Islam. Dahil yun dan sumnige ense. Dahil pro el danget ta pro ngit na ke amon kila yun ense. Ay pinagi puk ulen mata. Ten ilila proe ngit na Jerusalem. Mayin pangan o yesemeta. That's a physical being. Now living in spirit and in truth. Na namaliwan ni Lucia kasi sinsang shedik. Ako min shedik. Nano siya nga kumdiye nga liki matanin siya ak na ke ngonlan kat. Mga nil intertwine. Ingin ang tigan shedik, tigan na misa sikyak, na nano singan pa kalawian voko. Spirit of God, inasuwag na yung kasaw. A soul singan, we makum mataw, roke kumbul with fellow. Le bangan soul si may ingan nito, we got ingan, kaya nito, we settling for her. Bakit masing ako yung liyengo? Nano singan, enclosure siya. Mga naman, katosi was ito, tari, sa mga katosi siya ng masa sa pangin, kat fact na mga insang siya na ikweye, usunggo na kila, may akalmen, spirit and in truth. Labing lumalap kaya actress, kasi ash ba kung gusto sa way ang mitigat sulan yun, tingin siya na, Kamu wangin, lumalap tamle lalle. Kung alle aktiya wo akyokela wo kulomalla kulomalla nakisual tingin siya na may sima Facebook users pa shue skilling shue nga mo ko na consume sang permission na sin Facebook sa maging profile low man something like that nga mo privacy issues yung profile low man para ilta ko emanada siya mo Facebook users okay lumalap, classmate, ikaw na siyong tamay, kulagam tagawi ka tiyangan. Natigil siya na, agin pa ko niyo. Alright, lumalap, kaksakin God ke, katagos nensa ngay soyang danayash ke, sette pa nga nangan simpa na, kuwan ye fact lalo sinye ke, Fred, kasi sagap tawas tangan. Nga riti, ilo siyam siya mga mda riti, Ariti for single each ngayon, matayan sa fact mo wang mukulta mo. Na Jesus tops na Jesus ngan pa riti na inala na ceremony kayin siya hindi lang pa fact lo man la wangin mukulta mo. Kung da bayak soon mukul limekos, mukul sa kung mataya roing tiya pa mata mo. Kung gas pa na si. Ensangan pa nga ke usay nga ako mindila kofin mo lo sa shamsham ke kamulala si ma lo sa shamsham ka ngon matal si ma lo sa shamsham ke chisa silte na siya lam dansingan manin payak pel lime kasngan ila sang na sila in fact masipel tok kumata ko ali na si ke pay ke ngon na pay ensangan pa ta ala na ta ko talaya langan ko in we in mash laws in them dananon ko with Mahita ke situation lalo sa muna lasing ngon matal sing mana silos na kaywa sa mga lalal fungay. Judgment na ke mo lang kaisi lem God mo kayo na pairela tiyang ako. Riti tay keklan singan liegen singan na ki nga fagang ako may riti kaisi milutluta bed post nga ako may come across it kat finsangin siya na kaya Spirit lang God ay kesta kay si mana yok siya pa lutia kum. Ak kaya ya kum nga kumindes matananon ko. Minanon ko singa pa imta ko shela. Blessings mga days.
Pabe ko siya langan metal na inmulak ko mo. Katashi ki sette, si fesi ki sette ngay fact mo. Kof na fin en malo. Kof na fin en malo. I see agada flok ni ki ulen mata pang. I see ang alakos. Fosina na nagyalgos. Marit sa nga kingaridia nga shadik na kay bluoin ka ingasya ya kuminak for siya fakak logo ak for siya puro nga lalom. Na mit palay siya pa nga kat ito la palanpel siya nga ke sholan dalik na tinisya nga los favelain sun sa fly ya. To shok shipin sim sila lay siya ko shipin pala sila nga lem kadil Orik mga nalin tafala pa siya na sila sinakayalos aqueles que los madain shaw ngay los islam dala los in shaw palaking kayo kara ashnan mash lolos discourage ashnan mash lolos ngay tanan ko malayim ka del moy kanalos lelet tisang si kosok na silos ko ilos sama isu ashpen selos isus lagi shaw ngay isus yang na in shaw nara ilos sama ngay los tinaliye mo ash molela si emaos takoso no los nakikasalize siya ma lim gade kilan tafela na silos nga in fact ilakalim na silos na ilos mit sila lalal il na nasulelos la na ikilos isus la amero ilos inesam yela ilos pamit la ilos oya na may cleanse up sila may lakarangin nito Fosina gilimegos fact mo ilos in poro mo may ilos may sol lalal may Israel nasin talik na din Israel pal jam gangan na ongos la na galgos el akalim nila kahit mo kayo na pa ito il pa matay wayak il pa safla kahit mo kayo na Tiye, mashallah la Milos halu na kaya ngayon ko. Ay na si Milos filiyamit la kaya ngayon. Nawalay la lang gat pagkataas kaya il siya ilulay la na selos mo il kishpinilos may tsulela las kishpinil sulelos la tari na il na nakarang nalos may na ikilos isus lame. Il fact mo nga pa ore kum tela nga pa ore kum leo. E nga na cash kum na ikikum isus lame. Nimit sanging nikum sanging mit kalensa block was luo pangan ila kalim ye oing ina selo sinak kayelo sa kes magin lift up spirit lalo sa kishipin los matagi show ni ke palan bel na loyalist ki mga riti ko ki diel ki suklok ke merit sa ngayon ilos upgrade yang na ki saflayan show lalo sa bangay Nara ilos alana ashin mash los alana liye mo ilos totoo lagi mo unsingan lem ka del mo ikonolos le iulela na silos mo inentaw lago mo lalo so kipel singan finne kimerita fak mo ilos ese kof na inentaw lago en mamalo pap si fesingan sikyak keo nagim Mulan dalik na tinisya nga Mula lo sa ena en si mapalam lam la bao la wangin le kufwe. Na lim ga de lo le la mo ele sang ele okay ma. Nga nalo na felo seba akalim ye ki la maya ki kuf si may ko sang ak shok ye en may los matawengan. Ko in kon sang na ki en si mapao la in silpa na orela in silpa có bạch mà người là mô lô sẽ ở nằm mẹ mà có bạch vô mới tay lìa cái lên là mẹ người mẹ có rừng nhẹ mẹ ác sốc kia nhẹ có bạch phim cho vô cả tổ có bạch biết xe là thế nó vô sẽ cái for si cash mate ngan for si mega fact mo elo se si fena kishi bin elo se palakin se wo si malem gatil fact ngan ora elo se si fena facket la lim got bakat lalos. Ilos si fena tago fakemeri tamo ilos si most line peolos inen lim got. Sa kalme na si kumisenyo pa. Ilos si fena lim dalek la got si lalos got pa kishpin
iklelan Milos palakin ki pensimalim gadile aking si uyalos ngan. On gos na nakiay gos lem gadil vak mga pamadawe nga pa saf la nga pa alpha nga pa omega. Nga mo kayo na pa ito mga na kayo ang yung se ko ngait ma fak na si kapalyet la mga rakim tawa kani ki pensi ngay. Kani ki saf la. Wang kat mo kayo na pa nangin kan galim si wastadik na tip kamitlak la. Nga mo kayo na pa ko sa na kaya nga mo kayo na pa ko sa life ngi nga mo kayo na pa usot may inin o silo sa ingin na paula la na mala kos mala na ke kof in mo sa nga mo kayo na pa usot kat pa siyam nga may block na ip na si kumisengi paing kayo tang ni mo lash misengi na katasya nagkimulan dalik na din siya limpel sa mautera nga kuminlieng kilos matayin siya kish nga katito tarila kisipin kuluk lalo sa fulfilelos losin palakin kayo nagkipel si malos palakin kayo kan katil din na si sa los le isyak na sano losin kayo ngayon at liya lalay fungilan kayo sa lokanol dahil mo Elos tema ito na katil plan nila tayo si kosak sila los, mulila sila los, ila song, aksok shokye, no nagi il vacuum rito nga. Iplog ko mabangon lang kating kain ito la. Kat ininay na ako lang si Fena, nang online kat lim kat lao kaya mga nal na fish, ingay natin si Uyo kada mula siya may siyo na selos sema God mash lo pe. Pila man lapangan mo iyak na sika ngay vlogging goes me goes ingay kasha ya akyok yung medutlutzen. Right, tingin siya na global lab, ngorgin balance yung Luis Liban, kikashalom, an Kulo malap tigni sana. Kulo malap kya katanya na mo wala taga kalem. Ma me bam ta ke pa shaf na kat li la mit palai sia il palie kat ram ginja victoria ngai sam la kat aksa ya ma il pa sia mit palama ngat la li shiti sasha Jerusalem sasha. Nan yak mana ke wa mai na ne te yak ke mai fa ta ga ngai Asia li son li na mai akaya na she como jeng la elos li etari mange ngako minen takape riti mol kun la fungi machine na nge etola mai kekta na shelos nge mana she krewa kadin matana ke mapayalan god ako machine pa yok spek meto kadin mol kun ngon ntasana takalan nemo e pange cash for todo insang kaya kat na krewa simpe kulang malap tigini siya na akadaya na wumu. all right, Luis Liban, global lab, na tekinis alwina lokatisan, tekinis kung gulo ka noche kung sa ke sham lok tamil Liban ke sette, akay kung tekinis, na And we perfect machine na shell. Tamay shell. May nga kung sa mga riti kakat kasa sa nga kin feedback singen we fact peklon chum tiginis. Kloman lap ke kasi nakayigot. Pro bekesh kayo kloman lap nga kinasa machine. Good context singen tekinis pa. Nga tamil Liban matay clean bell siya. Kat siya miligit kanilang kikye pa na message siya tayo lemon tamil Frank tiginisya na kat cashers nega na na mas video win kita chicken long le singa na pa pangan context singa kat cashers ke nega tamil Liban el treaty no alle akkay kat ki investor slash kat pa kalmen tax wal ngawala din insak kulo naglunch yung tagisya na yung screenshot nila sa wag na ready app alla gasho kat yok na ke mga nash ke lumala
Kaya nga mo, pangay ka tsun kaya pa sila, fashion ako alle soon pella siya. Masivan na wala pa, fire loss na kay Sendry yan. Sendry, si Vesigan that mo, may akayalan maton fellow. May akayalan maton fellow. Gusto mo yung piang, gusto sa, kamo gusto long like kita, alam ni Sliban el Shamkin in fel, so ko Tetsi, na ke, Sea of Galilee, na ke Jordan River, kaya din ako iyangan. May kita siya, kung binili si Fesing, ang awin flock na ke. Si Fesing ang fact mo, may akayala lon maton fellow. Na kasama kun Tetsi, ke aspel si mga efat ako. Pel si nga, ko lang ako si screenshot sila. Check the day na. O pangit. Masimal cash it pangay events mga mata sa paana. Na siya may siya ke events nga pa millennium singan. Pa yetaw sinse. Na pa ko vin ready man na sila Ezekiel nga taga sila Ezekiel nga el sabi ko pala belsing nga ma jet siyok na ile ekle may se umusi el sabi Ezekiel sabi ko infel sa ko pain fell sa ko ngan sak na wolfin shop a cup pain fell sa ko ngan na wolfin shop ngan infel sa ko kelingan sa rorla na ke Tetsi si Tetsi ile ekle. May or the mana wo may ask wolfin shon and na pa masing ang klisham kun ke kasi mo nag-set nga lumisyon lipan taking trust ko coffee na wait sa mga tagawigan man feeling siya na long si kita ko so liksyon uikoy ke set at feed mo. Chipes nga na pa. Kumin mo sa pelo man, so moro study loob yan. Kumin mo study loob yan, kung breed. So breed, kung yung got proy. Proy na sin God. Ilan ikas na siya. Wala ka tingin siya na kung lumisya, lipan lo sing akalan nila. Read lo man, pa ikeselik. Message, masigadil kifatan. Kigaslal. Om vi read pel si betan, kung may kalam ko tayo, kung siya tayo read i kekalik, kung vi read i kalwi, pero tayo read yan, i kekalik. Yok ligina, betan. Na para, may sakla siya pa, kung fin pangan, sum read i, sproy kay kat, siya kat na kes na siya. Na pangan, pita mag-usin na we got ke, set na kat fit mo, kung tayo ikuya man nakasikat. Parang katsun kapit na kayo lasha, kapit program lasha, na may tingin ko flogging balance in matbiyaking kaya ni spell sing in fact kulo, na malat na siyos na kayo. Katsun kapit program lasha, kaya fact percent kulo, kaya saan sila Mr. Lipan, lack fashion, na tingin nisa na cash kat kali. Na kaya ni spell sing siya kayo in fact kulo, malat na siyos kayo, finchak mo. Mga dakfashingin mas med oye beton God. Betli gimana kayo nasuos in kalim misantram lasho. Akate ka dakfashing tingko gagatte mo katito. Ta finjak lasho pagkatte na magiging den dafila. Kaya Allah iki mga sumosla sa mga ka-charm din kay Lucian Ausis ka na shiksong la. Nakusto ka was matagawan kulawalap na sum. Gusto mo at ako. Kulaban na siwas kayo. Pagaya sa amin, suwi lang hindi kulaban na siwas, kaya tuwin siya nga, kasi magpiyak nga, kasi minalamig siya lipan, ilan tako, actually sa amin kalya lalan, na teknisya na lang, cash with kalya. Laman lipan? Okay, kulaban naman siya, Sivil ba East ngin painment na kayo mamataga wicked fashion na kaya siya nga, kapel siya nga. Shui got second got kema ikek na share since back as makin you got care for fractures lark fin felching ay samla got weapon at na tinistra got in the wilderness got sano ta kalan lay mo na masu fan ka ma in fruit got ike for fractures ke wilderness lark ni pa kaslan got magayon
we ko ko lan got na share guys si alal mo allo shu kakshin gat la gatel Asian sikan we part of cashing call matam na share lel ta and fishing get yeah on go hit kos masom la alde yo cash up na pa ma if got the kai kwe ye ko kwe na cashing calling it on a daily basis bro siya kin kalam ngayon we manay fa ko kada le shu ke foundation jinge mai ta ka singil gat ta ka tu na go ke sa no men gat lal fu mo mol ma pat pat jinge pa got orphan fella jinge ke na le lo ka chicken got ke mana ke wa civil bay spell jinge pain na ke wa finetigin stress ka le wa pel jinge ta ka ta ken pe me wa la la we show la na shum God bless you and your family. Lo ka chicken got ke pel Kamu siya Italiano, lo man la. All right, let me silip ang kilo ng lap. Kita semua teknisian na nagsasabing kaliasingan na isa kalibig pro. Teknisian na agad belon chup. Lamalap kahit kulo peke kat soon za flyen da nila shoya go ngan fa kulo na sin tamle luolok ngaya ke arslalos ke kalem malem gadel song na selos inakyo ke medut lut lash ke week na fonse na suwo sa mawikatan kulo na malap ke arsloman ke finne like a share lo ngan yok shipe may sipay tari leke or kulagak siging God gay was na kaywa and will allos penain wish you a blessed day ka night ka en ko maswayan yen ko wasashwayan shuo kat ke paroy ekatewe pen naro pen anas was na kaywa pangan marshiru kakaya ko was read paroy meditate ke gaslal eleva akin se wo ye ko ke revelation lang na si wosan ngaya accept ye ke paroy nak naswiya katagay ni som na yuring God ke paroy kulaw malalap na sim papakalang ke God soon besaflayin life cast slash misenge gas lom sa masom latari di gialosh na yurolos sa may valonga karlos sa malonga tari layla to ngonom inusot ayan nagigas lom fatia floka na yung buse ay fele ak fashila kinalom na kaywa Kulamalap na sum gemikalan sa parlom at long si beshakalagtig interest ko ke iko sa inyo wisa ulala fudiyama na gawain po ito la kum ito ma na gawa maarsir olos kat lalali fungi kum ito la mawu makay na pa kumako na sis na kayo we got ke fashionly large along si be siya kelos sama inene kum ke maslalos ke enelos ashwe nakmanan sa sila po ingoy nakmisyen cielos Lalos God sema mata les lalagaylos ak misyebensiyesh ako namadaninsiyesh na ke ako olom na sinmet lashma ene na yung kipensenge. At parayoinge lalad fong ilamahinge ashirum tari in Jesus mit lang lash at pray. Amen.